Kini gede ke AKASHVANI SHILLONG ke kubor dan puli di kasan ni jana kimat bakongsan juga kubor. Kentu Menteri Rang Badu Narendra Modi ban shim ye ke jingkular ban penlong ye ke jing lek khoi kum ka thong ke bakongsan ha ke jing im. Rakhi kan ma buram kari India ye ke lengkut ski kha kiri khrau kari Mahatma Gandhi Badu Lal Bahadur Shastri. Pelat Menteri Rang Badu kari ya ke projek Fecal Sludge and Septage Management Plant jong kanong ba Shillong. But one jongo Menteri Khana jong katanat Skill Development and Entrepreneurship and Education jong Sarkar India Ujayan Chaudhary yaki nongrep sotrun Haribhai District jong Jala Meghalaya. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Badu Narendra Modi nin kasi lo kentu ya baro iwei pe iwei ban shimi ke jingkular ban penlong ke jing lek khoj kum ka benta ba kongsan ha ke jing im da ka ba ulong ba ki jingkular ban penurlong ya ka thong jong ka swachta kadei ban long ka thong ha ke jing im baro serta ka batang sisin kular haba ajin keren ha kalempong rakhi ka Swachh Bharat Mission arajar arpusawa New Delhi Modi ula banjur halor ka jingyai le minot banlong ki bele khoj kalong ka badan kam tam na ka benta ban penlong ki ri India ka ba khoj de suba Menteri Rang Badu la ai buram ya ka mensim ba minot jong ki sispa sau pho klur ngut ki nong India ha ka ban penlong ya ka jing khoj ka jan andolan da ka bakren sharu ba iwe pe iwe ni kinong song snong kila no senyang sa ka jing job jong ka Swachh Bharat Mission Modi ulaong bala penlong ya kilempong rakhi ha ka arteri Urisa ha ka leng ki benta jong kari bat ha ka prithai kumju bat ha kari India ki menteri rang ba jong ki jilla ki menteri sarkar bat kiwe de ki nong mi khmat pat ba aru ki shimenta ha ka jing rakhi ya ka Swachh Bharat Mission Kari India nin kasi kala rakhi kan maburam ya kalang khu si kha ka basis pa sampusan jong ukpa ka jat benri Mahatma Gandhi ka president kari ka Draupadi Murmu bat Menteri Rang Badu Narendra Modi kila lek buram ya bapu ha kalang khu si kha ka jong ha ka jing ajing kren ka jong ka president Draupadi Murmu kala wer ki pat ba jong kari ban kot jing mud ban pen klan ya ka thong jong ki lai tili sain perkhat Mahatma Gandhi ki balong ka jing shisha ka jing kentat ka jing snam ka jing i bat ka jing sur ban pen urlong ya ka sain perkhat jong Gandhi ha ki jing long jing man jong kari India ki bedi ki bakrau batri ki bale buram ya Gandhi da ka bu sentiu ha ka caka bala pen khu ya ka met jong ka rajghat Nalor ke Presiden Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, bat Menteri Rang Badu Narendra Modi, kilong ru Speaker jong Lok Sabha Om Birla, ki Menteri ke Sarkar India, bat unong elam kaliang persya jong Lok Sabha Rahul Gandhi. Kari India kalakan mau buram ru ya Menteri Rang Badu barim kari Lal Bahadur Shastri, ha kalengkut si ha ka basis pa arpau jong unin kesengi. Ka Presiden kari ke Vice President jong kari Menteri Rang Badu Speaker ke Lok Sabha ki Menteri jong Sarkar India rengkat bat nong elam jong kaliang persya Lok Sabha kila libu sentiu ha ka jaka bala penkhut ya ka met jong teori khrau kari ha Vijay Ghat New Delhi ha ka jingkren jong Menteri Rang Badu Narendra Modi ban kan mau buram ya kalengkut sikha Lal Bahadur Shastri ulong ba Lal Bahadur Shastri ula ai tilot ya la ka jing im na ka benta ki sipai ki nong rep bat ru na ka benta ka buram jong kari India Katnat ki kambari jong ke Sarkar India hanin kesengi kala kentu iki pat nong India ban kiar na barok ki jing temu lech syakari Iran lada kamde ke badan kam haka kerwo ba katnat ki kambari ke peni kala kerpat iki nong India ki badan mentah ha Iran ba kin long ki bapet ngor bat ya keren bat ke Indian Embassy ke badan ha Tehran Katnat ki kambari jong Sarkar India ka kmi thu lenter da ka jing pet ngor ka ba perking ba halor ka jingja ka badan menta ha bedeng ka saw kasian ha Iran kani ka kubor ka wan shapina ka AKASHVANI Shillong Kari India kala rakhi ka Swachh Bharat Divas nen kesengi bat Menteri Rang Badu ula pli bat pelat pet ba ya ki babun tli ki projek penroi hakari ki bakentup ru ya ka Fecal Sludge and Septage Management Plan jong kanong ba Shillong Ketika projek kabedai bak kejumpan kut iki jakliah Shillong kabala thau bat penteri da ka Shillong Municipal Board hapok ka amrut
Kalau kenti Shibun kejeng penku iki jaklia Shillong. Kejeng pelat bet ba ia ketika projek Shillong kebelalong jaka balate ia ke fecal sludge and septic management plan layo ia kejeng ajeng kren no menteri rang bado kari kebelalong leng ba ketelekas ba ula peliru ia ketika projek bat laidan rangkat ke Dr. Amperin leng do kebelalong ke menteri jong ketenak ke koi kekhia jong ke sarkar jela kum kanong sakhot sungbaha bakerpang Kirukom trikam ketika plan, kilong leng ba kejeng start technology, na kebentaban penku jigi jaklia kerukom ke bapaka, bat ke batrikam baha. Da ke bapenti kenaru i kejeng sengan, bat ke buram jo kinong trei, ke ba kinong penku kim dan kamsu ban keta ni pendai met, bat ke jaklia, da kejeng penbiang jigi tiar ki badan kam, baro na kebenta kejeng sengan kejeng ki. Kaning sinjam ke penklan ya ke kot keki akibat ba bat aku juga por ke ya daru ya ke jeng penjaklia ke mariang ka Shillong Municipal Board ka ajing itu ya ke benta ba kongsan kinong trei ha ki jeng sakri ki jongki ban penyo ke khoi ke subah ka Dr. Amperin lengdo kala ai ya khat pramut kinong trei ka Shillong Municipal Board da ka janta personal accident policy ke ba arlak tengka na ka National Insurance Company Limited Menteri Khna Katnat Skill Development and Entrepreneurship and Education jong ke Sarkar India Ujayan Chaudhry ulalit jengo ke keperso trun kasnong nongkra hari boy district nin kesngi bania kenduru ya kinong rep ketikisnong bat lasen ran lang yu da deputy commissioner jong ke boy district Abilash Baranwal lembat kiwe de ki he officer ke district Hakte ke jinglit jungo ke jong menteri Khna ke Sarkar Pedeng ulayo bani kren bat yata yi shibun ki AKA ki bantei kam jong kinong rep bat nakaliang ki pat nong rep jong ke thanju ki lepan pau kemat menteri ya ke jing sem bat ke jong sokhia ke jong ki bede be ki rukom rep than ke jong ki MLA ke South Shillong ba Sanbor Sulai nin kesengi ulalum ya ke jing yalang rengkat bat kinong song senong jong ke Shillong Cantonment Board halu para bani keren dia tai bat ki halor ke jing jong ke jing khai drugs bat halor ke jing don kinong wan song senong ba be an ketika than uba Sulai ulo ongru ba kapor kladei ya ke Cantonment Board bahkan itu ya ki bor peniak senong Kabanlong kalenti siya ka jingla bante lakam yaki kam snew ketika than. Nakaliang ka Cantonment Board Leaseholder Association kalakam tu iki board pulin ban penti kena ba kinle ya ka jing pensisya ya ka jing itu ni ka verification ya baro kinong songwai. Ka jing elang kala sim ya karai ban tau ya ka Joint Action Committee ka bante lakam ya ka jing na kinong de drugs bat kinong song senong bean. Haba ajeng kerana ketika jingelang ADC ke East Khasi Hills uba Roni walang uru ula kentu ya ke Cantonment Board bahkan itu ya ki bor peniak senong bat ula benrap dak baong ba ya ki bahiyeng hasem jong ki bri bela kerni ke jeng di drugs dei bani keren bat ki da ke jeng bat da ke jeng solem Ki pulit kanong stan nyen kasi kila yu tam ya kawai ke met yap briu na kawa ke badan hanong stan. Kawa rian ha West Khasi Hills District. Ya kata ke met yap lalaban itu bakadai ke jong uba Herbert Mauli live kundai snem karta uba syang basa ha Temyo new nong stan. Uba Mauli uba day unangnya auto truck hayo nong stan ulaja na laging bala ajeng tip siki pulit ha ka arpo prateri unai lur. Hakapor ba uja lalap ya ki sandal bat ya ka mobile phone ke jong uba Hubert naga kali ba ujunya ya ka daw ke jing yap utu urang ba ompat laban penti kina naka daw ba nakaliang keyboard pulit kidang bunkam ha ka jing persang jong ki ban say ya ka met jong nakawa kap tu gani ka khubor lakut ka belawan sepi naka AKASHVANI Shillong ha ka por prabajing ini so opat ba ka Daily Station naka bentaki khubor ki banwan naka